بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مسيب جلوة الدوم مسلمين يونغوتو كلا إند مونغ يتوري مو كلا كواي وندي هور لندي haray inchallah yewtere men nden hande ko yiloto ko e fii neɗɗo si tawi woni himo juulude o yejjiti ma o falji o ɓeydi ma o ɗuyti ka nder julde makko ko honɗum woni ko duwa wadde. haray hiɗe wiya wa billahi tawfiq neɗɗo ka julde makko si tawi woni o tewike o ɗuyti goɗɗum ka nder julde makko e ko duwano wadde haray julde makko nden boni si o tewike o waɗi ɗum. si tawi woni hara o tewaki o falji o ɓeydi ka nder julde ko alano ton ma o ɗuyti ka nder julde ko wonno ton ɗum haray himo mari sujjugol ko wiyete sujudu gejji ma ɗum sujudu yejjitugol ma ɗum sujudu ko wiyete sujudu sawi. ka defte ko wiyete ko sujudu sawi sujudu sujjeteɗo wonande neɗɗo yejjituɗo. jonnon oɗo sujudu sujjeteɗo ko sujjeteɗo laabi ɗiɗi si tawi faljere nden waɗi. goɗɗo non nde himo juula himo woni e categoriji mo woni e noneji mo wawa ɓeydude ka nder julde ko alano ton himo wawa ɗuytude e nder julde nden ko wonno ton haqqille makko ɗen no wawa piyodirde kadi o jiɓo o andude ko jelu o juuli ko ɗum ɗo ka ko ɗum ɗo. ɗiɗo noneji fuu karamokoɓe ɓen hino ɓangini ɗum ka defte ko honno waɗirte e ko honno wattirte e ko honno yoɓitirte sifa ɗin ɗon faljiriji. imam abu hanifata nu'man bin thabit al-kufi ka fiqhu maɓɓe si tawi goɗɗo o falji ka nder julde e none mo falji wo mo falji sujudu makko on ko ba'da salam. ɓawo nde o salmini o sujjata fuu kala ka o falji so ɓeyduyo so ɗuytuyo si tawi haqqille makko ɗen piyodiri o ronki andude ko honnum e mum o waɗi o ɓeydu ka o ɗuytu fof kanko sa sujjay ko ɓawo sa salminde. imam muhammad ibn idris ash-shafi'i rahimahullah kamɓe sujudeje ɗen fof ko sujjata kon si tawi a falji ka nder julde ko adi a salminde ko wiyete sujudu qabla salam. a sujjay adi a salminde kala ka faljuɗa. imam ahmad bin hanbal rahimahullahu taala ɓe maki kamɓe sujudu sahwi on ɓe feccimo noneji ɗiɗi. ndeya feccere ɓe wi kala neɗɗo faljuɗo ka nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam faljuno
ɓe sujji qabla salami kamɓe nelaɗo sa falji sifa ɗum ɗon a sujjay qabla salam. kala faljuɗo sifa ko nelaɗo faljuno ɓe sujji ba'da salami sa a falji e sifa nden nokkure ɗon ko ya sujju ba'da salam. on ɗon ɓe waɗi mo catégorie feere. catégorie ɗin mon ɓe wi kala faljuɗo hara ɗon ka o falji ɗon nelaɗo fal jali sifa ɗum ɗon few yo sujju qabla salam. kamɓe kadi ɓe acci ɗo ɓe linti nokkeli jowi ɗi rasulu sallallahu alaihi wasallam faljuno e mum ɗin ɓe ɓangini ɓe inni ko ɗo nelaɗo sujjuno ko ni hanuɗa sujjirde. exemple wano hadis Zulyadayni on ka rasulu sallallahu alaihi wasallam julnunoɓe ɗon woɓɓe inni fana woɓɓe inni alansara ɓe julni ɓe darɗe ɗiɗi ɓe salmini ɓe yalti ɓe jooɗi yaasi ɓe wadde adkarji ɗin. Zulyadayni yalti wi a nelaɗo sallallahu alaihi wasallam julde nden ɗuytama ka a falji ɓe maki la hada wala hada na ɗum ɗo wona ɗum ɗo. Zulyadayni wi a goɗɗum e mum waɗi nelaɗo landi kibaru sahaba ne Aboubakir en ɓe maki a sadaqa Zulyadayni ene Zulyadayni ko woli kon ko non woniri ɓe wi hi nelaɗo maki awa yiltoɗen ɓe yilti ɓe juuli darɗe ɗiɗen ɓe tawi ɓe salmini ɓe sujji ba'da salam. tabiti kadi rasulu sallallahu alaihi wasallam salmini e tati tabiti kadi kaɓe ɓeydi jowi. hadiseji arɗe ɗen fi affaire sujudu sahwi on hiɗe timmi wano 13 ma ɗe ɓeydo seeɗa ma ɗe ɗuyto seeɗa. joni noon imam Malik bin Anas rahimahullah kamɓe ɓe ari ɓe ɓangini goɗɗum ngo kamɓe kadi ɓe maaki mo falji o ɓeydi ka nder julde o sujjay honde sayi ba'da salam o ɓawnde o salmini si o sujja ɓe inni mo ɗuyti ka nder julde o sujjay qabla salami sujjay adi o salminde ɓe inni mo ɓeydi o ɗuyti o sujjay qabla salami adi o salminde ɓe inni mo sikkitike si tawi timmi ka timmali o jiɓike ɓe inni bana alal yaqin ko yo maho e dow pellital yo fellitu gotum e majji si o felliti timmi haray ko yo salmin o sujjata wano docteur Bakrin bin Abi Zaydin rahimahullah ɓe makiri noon ka deftere maɓɓe sujudu sahwi ɓe inni si tawi o mahike wondema timmali ɓe inni ko yo timmin ha o gayna o sujjoya qabla salami makko on par ce que hara yo ɗuytu. jon noon ka sujudu sahwi ɗon hiɗen mari ɗon pecce ɗiɗi honno woni ɗen pecce ɗiɗi ko wiyete farilla kon e ko wiyete sunna kon. farillaji ɗin ka julde sa acci goto e majji a andintinama a wattay on goto mo accuɗa taho si sujjoya. misal mum wano honno joni misal goɗɗo o naata e julde o wiya Allahu akbar haqqille makko ɗe yaha e goɗɗum goo tun o janga qul huwallahu ahad ha joofa o yaha ruku o yaha sujudu o immo o darano darnde ɗimmere o andita e yo kaw fuɗɗi jangude fatiha on ɗon o andita nde darnde aranere hari o jangali fatiha ɗo ko on nun o waɗata koyo o fero nde darnde ɓawore few nde o considirno wondema o juuli ka o jangi ɗon qul huwallahu o yayru ko o yahi sujudu o immi o darani ɗimmere nden ɗon on o feroto nde few
o ƴettana nde ɗimmere nde o darani ɗo o considira ko nde ɗo woni aranere nden. o janga ɗo fatiha ha timma, o janga simore ko faala kon, o yaru ko o ya sujudu, o immano non ɗimmere waɗi non ndeya aranere to nde o jangano fatiha e muɗum. fatiha ko farilla ka nder julde, si o accinde hara julde wala. hay si tawi non o salmini, si o anditi darde gono woduno nde o jangali fatiha e mum, o wattay nde. si tawi neeɓi, si o anditi, imam Malik ibn Anas maki wa in tala, si tawi juuti fa'alha, yani o wattay julde nden nde fop, haray julde nden fof boni si juuti distance on. kono si distance on juutali, o wattay nden nde o acci ɗon tun. ko ɗum adduno rasulu sallallahu alayhi wa sallam. ɓaɓe salmini e darɗe ɗiɗi, ɓe yalti ɓe woni yaasi ɓe wadde adkarji maɓɓe ɗin, ɓe andintinama ko ɗiɗije ɗen tun ɓe wattuno. ɓe sujji bada salam, tabu den darɗe ɗiɗi ko farilla ka nder julde. joni noon si ɓe salmini timmali, neeɓali, ko yo artirde. si tawi woni noon neeɓi, hara julde nden fof boni, ko yo reprenude de fop mayre, o salmina, o sujja bada salam. joni noon ɓaatun o acci fatiha, o haykay nden darde aranere ɗon nde o ƴettuno ko aranere nden, o ƴettita nde ɗo nde o anditi e mum ɗo, o janga ɗo fatiha, o yaha o timmina julde makko nden, o sujja bada salam. joni noon no wawi wonde goɗɗo inna ɗo joni a ko sujjani ɗo bada salami, o itti fatiha on. ka imam Malik ibn Anas rahimahullah, ɗiɗiji ɗiɗo hakkunde ɗuytugol ngol e ɓeydugol ngol, ko ɗuytugol ngol o ɓuri jiccinde, mana ko ɗuytugol ngol ɓuri marde wet, ko ɗum ɗon ɓuri marde degré, ko ɗum ɗon ɓuri mawnude ka fiqhu makko kanko imam Malik ibn Anas rahimahullah, ka sengo sujudu sahwi, haray ko ɗuytande nden ɓuri marde degré. joni noon ɗo ɓa o acci fatiha on, kono o hayki darde nden, o anditali ɗon immédiatement, mo wawi sujjude bada salam. kono si tawi ko bina an ala qaidati imam Malik ibn Anas, si tawi koye dow qa'ida imam Malik ibn Anas on wondema, haray ko ɗuyta kon ɓuri teddude idi ko ɓeyda kon, haray o sujjay honde say qabla salami, adi o salminde. kono si tawi hawri o salmi, si o anditi, o wattay o sujjoya bada salam, sabu ko noon rasulu sallallahu alaihi wasallam waɗiri, ko ɓe salminno kon, ɓe wattuno, ɓe sujjoy bada salam. donc joni noon si neɗɗo on woni ko farilla o itti, o wattay on farilla ɗon si o sujjoyano. joni noon si tawi ko sunna, si woni ko sunna o itti, mana ko sunna o diwi, ɗon haray ko honnu o duwa wadde, haray o sujjay, o forcetake wattugol on ɗon sunna, mana o yiltitantakomo. yetten exemple, goɗɗo no juulude, misal kanko woni imam ka julde jama, o julna ɓe darɗe ɗiɗi, ko ɗo o duwa joɗade o tayyo, tun o immano tataɓere. so fokkiti immagol, ɓe wi subhanallahi, kono koppi makko ɗin accitali leydi ndin, ko yo yiltito ɗo on o sujjata, sabu o mutaki taw. kono si koppi makko ɗin acciti leydi ndin, o fokkitani darde nden dow, o yiltitotako. si ɓe wimo subhanallahi, o yiltitotako. kon ɗum hatta o yiltito, ko hatta o yiltito, ko ɓay darɗe go'o hino heddi yeeso. kono naftarid joni ko ɗo duwano lannugol, ɗo on o yiltitoto forcé, sabu julde heddaki yeeso ton. kono ɗa ɓay kanko ko darɗe tati ma darɗe nayi o woni e juulude, o julniɓe ɗiɗi, kaw duwano joɗade o tawi o ɗon o joɗaki, o yimmanike tammere,
si ɓe wimo subhanallah na yo yiltito ɓawo fewi e darde ko yo ɓe jokkumo kamɓe kon num ɓe jokkirtamo ko sabu tawde nelaɗo maki ju'ilal imamu li yu'tamma bihi ko almami waɗira ko fi yo ñentine yo ɓe jokkumo ɗo ɓe rettifiyimo ɓe andintinimo wondema o diwi tayya on kono wona yo ɓe jooɗo ɗon ɓeyna ɓe habbotomo koye ɓe jokkumo jon noon ko honnum o diwi ko tayya o tayya ɗo konnu woni ñawore makko nden ko sunna ɓatun noon o diwi o tayya ɗo o feewi e darnde koye ɓe jokkumo ɓe juulida e makko haa timma ɓe sujja sujjudeje ɗen ɗiɗi noon ka sakkitorum ɓe jooɗo ɓe tayyo ɓe timmina hewti ka ɓe salminta ɓe sujjoya noon ɓe sujjoya noon laabiji ɗin ɗiɗi ko wiyete sujuudu gejji ɗin kon sujuudu yejjitugol ngol ɓe sujjoya noon ɗum ɗon ɗiɗum on tuma noon ɓe salmina sabu o diwi sunna o yiltitanaki mo kono e hoore ko o diwi sunna on kon o ɗuytugol ngol ko honnum ko sabu tawde mo duwano jooɗade o tayyo o acci tayya on ɗon o yimmike kono ɓatum o tewaki o sujjoya e qabla salami makko on sabu ko ɗuyti kon kono o nangitirtake sabu o tewaki o acci ko ɗum adornoɗen ka yewtere ka fuɗɗode wiɗen si on tigi tewike o acci gotum e nder julde nden hara o tewi julde nden bonay kono si o tewaki ko on ɗon waɗana ɗum ɗo yo sujju jon noon iskal no ara ɗon ko honɗum woni ñawore yani sujudu sawi on fadilatu cheikh docteur bakrin ibne abi zeydin rahimahullahu taala ɓe maki ka deftere maɓɓe sujudu sawi ɓe inni sujudu on no wona farilla si tawi ko accuɗa kon ko farilla sujudu on no wona sunna si tawi ko accuɗa kon ko sunna sujudu on no wona mustahab si tawi ko accuɗa kon ko mustahab kono karamo koɓe go ko yaari fof e mum ko farilla sabu tawde honɗum ko a timminiray ɗo ɗum ɗon julde nden si a waɗali ɗum ɗon julde nden timmata misal joni si goɗɗo diwi tawi a hakkundejo on o continue juulugol ngol o salmini haray julde nden no manki kono ko nde mankiri ɗon kon wona farilla ko sunna kono noon ɓaanelaɗo maki sallu kama ra'aytumuni usalli juulire no yirɗollan juulira noon haray himo hani wattugol on tayya ɗon joni noon sabu ko on tayya ɗon wattirte kon ko sujudu sahwi joni noon ko ɓe usuliyankoɓen kon num ɓe wi ma la yatimmul wajibu illa bihi fa huwa wajibun kala hunde nde tawata ko waɗɗi kon timmirta si wona nden hunde ɗon haray waɗugol nden hunde ɗon fi ko waɗɗi kon no timmira haray ɗum no waɗɗi idan haray on tigi respectay ɗum ɗo kadi ko honnum duwaɗ en faamude sujudu sawi on sujudu gejji ɗin wona sujudere wotere ko sujjudeje ɗiɗi on tigi sujjata o sujjay laabi ɗiɗi joni noon yalli si o sujji ɗo ko honnum woni ko duwa jangude cheikh mouhammad ibn salih al uthaymin rahimahullahu taala ɓe maki si o sujji yo jangu ko wowi jangude kon ɗum ko honnum subhana rabbiyal ala haray ko ɗum woni ko jangata ɗon ɓawo ko ɗum wiya yo jangu ka sujudeje ɗa ko ɗum waɗi kamɓe cheikhul uthaymin rahimahullah ɓe jaɓali hay wiwgol o sujudu tilawa ko jangeteɗon sajada wajihiya lilladi halaqahu wa shaqqa sam'ahu wa basarahu bihawlihi wa quwwatihi fatabaraka llahu ahsanul khaliqin kamɓe jaɓali ya jangu ɗum noon kamɓe inni ya jangu subhana rabbiyal ala ɓawo ko ɗum ɗo rasul sallallahu alaihi wa sallam maki yo jange kono woɓɓe goo kadi wi ya jangu ɗum ɗa almuhim ko mahallu ijtihada hakkude karamakoɓe ɓen si on tigi sujji ka sujudu sawi ɗon yo jangu subhana rabbiyal ala sabu ɗum ɗon hino yowodiri e julde nden si o ɓanti kew jooɗike o tayyoto ka o tayyotako karamakoɓe wi si tawi ko qabla salami woni ko o woni e salminde haray o tayyotako oɗa tayya mo tayyanino julde nden on yonana mo remplaçant nun ɗon joni noon siko ba'da salami woɓɓe inni o tayyoto woɓɓe inni o tayyotako almuhim mo wawi jooɗade seeɗa o salmina haysi o tayyaki ɗum ɗon lalawma aleyhi o ala felore e muɗum saabu karamakoɓe goo hino yewtiri noon
no yonana musi o ɓantike o jooɗike o fotodiri e jonde makko nden o salmina sabu jooɗagol ngol fotodira ka salmingol ɗum koko landa. jonde nden fi salmingol ngol al jilsatu litashahudi l akhir, jonde nden fi tayya sakkitoro on ɗum ko waɗɗi ɗum ko ma joɗanoɗamo. donc haray on tigi jooɗo ha o fotodira wano nelaɗo sallallahu alaihi wasallam jannirno oya sahabajo musi o salatihi on ɓe maki ko yahu ka ruku ha fotodira, ɓantoɗa ha fewa e darde, sujjoya ha deƴƴa, ɓantoɗa ha hatta e darde e jonde ma nden, kamɓe wiɗon yo ɓanto ha o jooɗo o fotodira. ko ɗo woni ko ƴetta wondema si on ti sujji, si o arti o jooɗoto ha o fotodira, si o salmina. ɗum ɗon ko yo andu ɗum ɗon. no heddi ɗon kay toɓɓere, hono woni nden toɓɓere, si tawi goɗɗo ari ka juulirde, o naati o tawi jama on hino julde, o tawtiɓe ka julde, hawriɓe ɗo wonɓe e juulude ɓe o tawɓe e faljino kaɓe duwa sujjude, kanko non o faljali, faljande nden feƴƴino, yalli oɗo sujjay ka o sujjata, o sujjay si tawi o anniyike jokkugol o imamujo ɗo. ko waɗi noon nelaɗo maki juylal imamu li utamma bihi, ko almami waɗira ko fiyo ñentine. so naatidi e o imamu ɗo e julde, imamu on falji, kanko hari o faljali, bimana ko arata o tokko e julde nden o tawɓe falji, o sujjiday e maɓɓe. joni noon kono ko honno sujjirta ko ɗon duwaɗen andude. si tawi ko qabla salami, tawi ko ɓe woni sujjude kon ko adiɓe salminde, ɓe woni e sujjude, o sujjiday e maɓɓe fewndo kaɓe sujji wo, o sujjiday e maɓɓe ɗon fewndo kala kaɓe sujji e niveau julde makko nden, kanko ka o fewndi wo kaɓe sujji wo ko ɗon o sujjata. siko qabla salami. si tawi noon ko bada salam, tawi ko ɓawo salminago ngon, ɗo o habboto kanko ha tumanti o hewtoyi ɗon, tuma o salmini o sujja kanko kadi ko ɓe sujjuno kon, hayfi o faljali, kono ɓatum ko o imamujo ɗo o jokki imamujo on falji, haray ko faljande makko. nde wonno kanko kadi si woni ko kanko faljuno ka nder julde, imamujo makko on faljali, o nangitirtake, ko non woniri si imamujo makko on falji, kanko haysi o faljali, aray o falji. mana ñawore ko rewata e hoore ɓeeɗa kon reway e hoore makko kanko. joni noon ko misal gotal heddi wano neɗɗo si tawi woni o sikkitike ka nder julde makko, ko honno gerdata, ko wiyete ko bana alal yaqin, yo maho e dow ko mari pellital e muɗum ko. misal goɗɗo joni o juula darɗe tati, hara kaw duwa julde darɗe nayyi, o juula darɗe tati, joni noon o heɓa jiɓaye ɗo, ene nde ko naya ɓere nden ni, ka hara ko tata ɓere nden ni, ko ɓuri mo jiccande ko wondema tati on o heɓi, kono ko o sikkiti ko si o addi nde hara ko naya ɓere nden ni. ɗo on ɓe wi bana alal yaqin, yo maho e dow ko felliti kon. kono woni ko felliti kon? ko felliti kon ko tatije ɗen timmi, ko jiɓi ko si ko nde woni naya ɓere nden kana kayre. ɓatum ɗum ɗon no henanimo, ɓe wi yo addu ndeya darnde heddinde, liyatraha shak, fi yo hay ko sikke ɗen, yo addu ndeya darnde heddinde, o sujja qabla salami, adi o salminde, ɓa o sikkitike ko yo maho e hunde ko ɓuri e fanɗude kon, o artira heddinde nden o sujjana ɗum adi o salminde. wano wirno ɗen noon ka figo imam Malik bin Anas. amma si o juuli nayi,
o waɗi sikki sakka si tawi ko jowa ɓere nden ni koyo maho e ko selli kon kon ɗum woni ɗum nayi on si tawi o heɓi yaqin ɗon ɗum haray o salminayi waɗɗota komo sujjugol wano docteur Bakrin bin Abi Zaid rahimahullah makiri noon kono si o heɓali feere jiccingol hay fuy e muɗum o gerdi e wonki makko kin ha o heɓali feere fes jiccingol o wawali andude ko honɗum e mum few haray koyo o yondino o sujja qabla salami ɗo o ala ko adda par ce que si o wi o adda e darde go'o hawnaki hara ko darde jowa ɓere waddi si o ronki addude hawnaki hara koko manki kon o salmini e muɗum jonno Imam Malik bin Anas inni yo sujju ɗon noon qabla salami ɓawo o gerdi e miijo makko ngon o heɓali ka o daro kono si tawi o heɓi ka o daro ko yo o maho e goɗɗum kon woni ko mahoto e mum ko imma o maho timmi o salmina ara o yondinike ɗon o sujjata ma o maho no manki o artira kon ko manki ɗon kon o sujja qabla salami ɗum ko heewi kon ko yo maho e ko fanɗi kon kono ɗum ɗon ko si o heɓi ka wonki makko kin ɓuri yaarude e muɗum ki oñori e muɗum o yaara ɗon o ñoƴƴitira ɗon o jogano ɗum ɗon pellital jon noon kadi no goɗɗum gono toon koye Imam Malik bin Anas addi si tawi o on no wiyete o ɗuyti o ɓeydi misal on tigi mo juulude o diwa tawi hakkunde jon ɗo no anda o ɗuyti o yawya noon ha ka darde naya ɓere kaw duwano joɗade ɗon o salmina kadi o adda jowa ɓere ɗo o ɗuyti o ɓeydi kono no wino ɗen ka qaida Imam Malik bin Anas ko wonde makko ɗuyta konko ɗum ɗon ɓuri jiccude ka figu makko kanko idan ko honnum o yahanta ɗo ko yo sujju qabla salam o yo sujju adi o salminde idan haray ko raɓɓiɗi kon ko ari kon e hadiseje ɗen hadiseje arɗe ɗen fi affaire sujudu sahwi on karamo koɓɓen ɓaɓe moɓidiriɗe ɓe paytike fi majje moƴƴa ɓe waɗi bas fi majje moƴƴa taway hino sella e nokku kala ka on tigi sujji hara o tampintinaki ha ton bimana sa falji a ɓeydi a sujji qabla salami no selli si a falji a ɓeydi a sujji qabla salami ma bada salami ko sujjuɗa e mum wono selli si a ɗuyti a sujji qabla salami no selli si a ɗuyti a sujji bada salami no selli ko woni tun si an hiɗa mari fiqhu madhabu mo jokkuɗa wano enen Afrique ɓe jokkuɗen ɓen ko Imam Malik bin Anas no haton jini haray ka anden figu on ɗon on ñelen e makko famen on ɗon jogoɗen ngal ɗon tun si wona hara ɗum ɗon tawa ɗum ɗon sella ɗum ɗon noon ya Allah subhanahu wa taala dandu en ɗum ɗon karamo koɓe ɓen ijtihaji koɓe waɗata kon sikke ala haray hiɓe mari dalilji kaɓe yitti dalilji ɗin noon no ɓurda tiɗugol on tigi jogo on ɗon figu goto haraw jiɓali hoore makko jon noon ko honnu woni ko lannitorte yewtere men nden mo falji o ɗuyti ko yo o sujju adi o salminde mo falji o ɓeydi ko yo o sujju ɓaawo o salminde mo sikkitike yo maho e hunde wotere so heɓi feere yo jiccin ko fanɗi kon o artira ko manki kon o sujja qabla salam so felliti timmi haray sujjugol waɗɗaki mo juulidi e yimɓe kanko ko ɓawojo faljere imamu on ko faljere makko si ɓe sujji qabla salami ko yo sujjidu e maɓɓe si ɓe sujjoyay bada salami ko yo habbo ha o salmina o sujja bada salami makko haray ko ɗo wonɗe raɓɓindinade yewtere nden هذا ولله الحمد صلى الله وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه وسلم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك
nene goto mo on Issa Sall depuis Arabie Saoudite Madinatul Munawwara mo pita ware yawo. Assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu.